پشتی سردانا ریخستنا یونیسف یا نتوین یک بو یو این و خاچا سورا ناف دولتی جبو وستگاه علوک یا آویل سریکانیه دی هیوین خلق حسکه که 6 سالن به آون زیده بو. خلق حسکه دی بیجن دما رژیم اسد هات رو خاندن دی چاوینوان لچاره سرکرنا وی پرسکری که بو. یونیسف دی درباره و سردانه دا گوت جبو چاره سرکرنو بردانا آوا علوک جبو حسکه پیوستی آوان به دمک دریشایه. نتوين يكبوي هولا تشاكرنا ويزغها علوك يا آوه الگندوار سرکان يددا. داكو كريزا بي آوية لباجار حسكي ودر دوراوه بداوي بينا. روجا سشمه تيمك هفبش جيونيسف و خاچا سوريان اف دولتي لسوريه بكاروانكيش بنج اوتومبيلان سردانا ويزغه کرن. اندامن تیما هفبش پشکنین لبشن وزگه کرن و پیوستین و نرخاندن. پشتی وگرا تیمه یونیسف دا خویانیک لسر هجمارا خویا فیسبوک بلاف کر و گود. یونیسف هفپارن خورا بشداری ارکا گرینگ دبا جبو نرخاندنا اگرا گریدانا وزگه آوا علوک از سوریه بطورا الکتریکه یا ترکیه را. اف گاوکا گرینگا بو وگاراندنا آوا اولا جبو 100,000 کسان کو پرانی آوان زاروک و جنن. برینا آوا وزگها علوک سالا 2019 و باجار حسکه و گندوارن وی خستنا ناف کریزکا تند دا. نشتجین باجار حسکه 1000 لیترین آویش تانکران به 7,000 لیرین سوری واتا بهتری $7 دکرن. ام هیوی دکن شبان دولتی ای خودی هیز و خودی رول د منطقه دی که کاربن دیس آوا علوک وگرینن باجار حسکه دی باجار حسکه تیه و آوک صحیحه لازمه و راستی گلگ نخوشین چه دمن مثلا وان آوا بیرا لانم آوک نصالحه بخوارنیر و آوا تدی قنینا دی سر انسان گلکی بخوایی. رخصتنا ناف دولتی دا زانین کو آلین پیوندیدار جبو بجهگرنا و ارکه آلی کارن. یونیسف تایبتی بحثا رولا ارینی یا وزارت انرژی یا سوریه کر. جعالی خواه خاچا سور آناف دولتی راگهاند گوتوی چاکرنا و وزگه ده دمک دریج بکا لی او رجدن کو و ارکه بجهبینن. حسين عمر الروداو قال لك جخلك طاقة مشروع دمر للشامية جهة ناسكرية نها داخوازا وان عردين خودكن كحكومة برية سوري دستاني بسر حجز كربو جبو وگراندنا زوین خو خلق طاقة مشروع دمر در کتن خو پیشاندانه گرف گرتن گوتن بالنحقي او زویجوان هاتي استاندن لغوري قوتناوان حكومة بعث بمرسومك السروكوماري مرسومك الرئاسي قال لك روبرين عردنوان بربون حطانها او مرسوم مايا سروك سوري احمد شرح خواستن كوي مرسومة بشار اسد هلوشينا بدهان نشتجهن تاخا مشروع دمر لدمشق داكتن كولاني وجبو وگراندنا عردن خوا ان كوجهلا حكومتا بري وهاتنا دست سركرن مانگرتنا كلدار خستن خلقي تاخيج حكومتي وسروك سوريا خواستن كومافي وان لوان وگرا بمرسومك قالك روبرين عردي چون اف مرسومه سروكاتيه سردما رجيمه بريبو وناي راكرن جبلي بمرسومك سروكاتيه فياما ما يا بيشو داوي وباوريك ما يعمزن بسروك احمد شرعهيا قوتنو خوستكين ما اجبوينا وباذن خدي وان خلكان بمراد ونقرينا واوي بداد مندي اخوا ما في خلكي وقري ام نقر نزيكي عرض خاببن دما ام دتشن هن عرض جاك لهنا وهن عرض قدخانك ام نزيك ببن ام نزان الروش شيا ام تاني عرض خوين دست سركري دخوازن انكو بري 6 سالي رژیم دستانی بو سروان
بشدارên manگirtinê tekez dikin ku herdên ku ji wan hatibûn standin radestî serkirdeyên rejîma berê hatibûn kirin û heya niha ew nikarin nêzîkî erdên xwe bibin. عندي عقارات مسلوبة من خانوبرên min hene ku ji dema rejîma berê ve hatine desteserkirin. Mahir Esed tê de bû, xaniyê bêhvedanê avakiribû. Roja rejîm ket em hatin derbas bibin. Ji ber ku erdên me ne. Yên hejmara 1477 û 1478. Hin kes hebûn ku gotin ew ji heyetê ne. Piştî wê çend rojan careke din em hatin ji me re gotin divê hûn destûrê ji qesrê werbigirin. Em xwediyê vê erdê ne, em xwediyê mafin. Di sala 1974 de bi mersûmekê ji hêla Hafız el-Esed ve biryara desteserkirina erdên taxa meşruع Dumer hat standin. Piraniya erdan bûn navendên leşkerî ji artêşa Sûriyê re. Bi spor dibêjin ku ev mijar tevlî heva û ne herkes dikare erdê xwe vegerîne. بالنسبة لموضوع العقارات المستملكة ففي أكثر من نوع من العقارات المستملكة في عقارات تم استملاكها ونقلت لاسم دربار خانوبرین دستسرکری ده دو جورین وان هنه هن خانوبر هاتنه دستسرکرین و لسر ناو کومارا عربی سوری هاتنه تومار کرن اگر ام کتبان دا وی درخن او لسر ناو کومارا عربی سوری تومار کری به او یک درفت وی تنه و بیا ملکن دولتی و هن خانوبر هنه کل سر ناو خودی وی یرسنن و نشانه دستسرکرین لسر هيا جبو پارێزگەها دمشق یان آلیندن او دکارن جبو وی تو وگرن او جی دراوشو کو دبرده پره نه هاتمن داین و ولاتی نرخی وی نگرتبن بخوا او جی پرهن گلکی کیم بون وغالبا هي بتكون الاستملاكات بدل الاستملاك تبع المصاري او حقها اللي طبعا هو دراهم يعني كثير بخس. لگوری خودانên erdan rûbera erdên ku hatine desteserkirin nêzî 25 kilometrên çarkoşeya ku ew erd milkê 4000 malbatî bû. Di serdema rejîma berê de gelek mersûm û biryar derketin ku zirar dan xelkê Sûriyê. Ev yek jî bûye ezmûnek li pêş hikûmeta nû ku heya çi astê dêkaribe mafê hemwelatiyan vegerîne. Solîn Mihemed Emîn, Rûdaw, Dîmeşq.